I pozdrav svima ekipo, ja sam Vlavek i dobro došli u moj novi video. Kao što vidite, danas nema klasičnog gaminga, trenutno se nalazim kod frenda, kod svog jedinog legendarnog Dona i spremamo se lagano, idemo po ekipu i krećemo za Kragujevac, tako da vidimo se u Kragujevcu. Vi ste ekipa, lagano smo na putu, muzika gori, imamo nova dva gosta. Pozdrav za ekipu, di ste mi? Ajde, Đuko, šta se poliraš, nasmej se ljudima, deci bre. Odjednom fin momak, odjednom šmek je, čekaj. Kao daš gleda u daljinu. Sad je idemo lagano. Ja sam kidnapovana, molim vas, spasite dete. Valjda ćemo preživjeti do Kragujevca, trenutno smo na putu, lagano jurimo, malo gužva u Beogradu, baš me iznenadilo. Trenutno smo u Beogradu, to je Konjanika, dobro. Da, još nisam. Nisam još sve polo. Sledi bre iz dijaspore, ti piču Konjanik, razumiješ, pusti bre, pusti to. Uglavnom na putu smo, znači, van Beograda, u Beogradu haos, gužva, znači dok sam dolazio, jedva smo se probili do tog hotela, ali sve okej. Uglavnom na putu smo za Kragujevac, ekipo, idemo malo odigrati taj Hearthstone Turkas, malo to osvojiti, uzeti neku lovicu, pehar i medalja su, to mi je više bitno čak nego neke nagrade, tako da idem to osvojiti, a onda se vidimo na Brawl Starsu poslije tog Hearthstonea. Dobar tek. Prosim da Srbi jedem, brać. Prosim. I vi ste ekipo, evo nas na Gamescom sajmu, tu sam na glavnoj bini na kojoj ćemo igrati Hearthstone. Kao što vidite, fino posložena bina, 10 kompova. Tu će možda biti neki prijenos, trenutno prenose LOL, ali uglavnom sad smo tek stigli, došao je breket, vrijeme je da se pripremim lagano za Turkas i da lagano krenemo u neko ovnanje i osvajanje tog Hearthstone Turkas. Ekipo, nažalost pali smo u polufinalu Losers Bracketa, ali sve u svemu bilo je super, turnir se još igra, ostajemo do kraja turnira da vidimo ko će pobijediti, još malo lagano druženje na Gamesconu, onda se vraćamo lagano do Dona u BG, malo do stana, malo odmorit i vjerojatno malo prošetat kroz grad, vidjet što ima, možda malo danas izaći, ali vidjet ćemo. Također sutra sam cijeli dan u BG-u, ne znam točno di ću bit, subota, lagano neki Ručkić, malo možda Knez Mihajlova, rekao je Don malo fancy šmenci stvari mi pokazati, tako da vidimo se sutra u nekoj malo drugčijoj priči. Hoće da umre? Umire! Da neko polako staje, diši! Ali nije tako. Diši! Nemoj brate, diši! Nemoj brate. Đuka ga drži u životu. Drži ga. Došli da ga vratim kući. Ja kažem Vlavre, lupi ga popustio. Dajmo, da nemoj nešto. Oživljavali ga to. Evo Sanja farmaceuti mi prepiše. Dajmo savjet kako da... Završili turnir ekipo, lagana večerica sa cijelom ekipom, ubri smo. Malo jedemo tu neke pečenice, malo janjetine, malo prasetine, ovo ono, salatica i sad završimo večeru i idemo kod Dona, mirna večer, znači nema u Beogradu, je sve mirno. Ne, rekli su mi da danas u Beogradu ništa ne radi, znači da je petkom sve zatvoreno, da je to za mirnu večer, tako da vidimo se u stanu. I ekipo, di ste mi, evo nas kod Dona u stanu napokon, nakon koliko Done? Koliko smo bili tamo? Brate, 2 dana smo bili. Koliko smo 2 dana bili?
Znači sad smo stigli, ja sam već lagano u pidžamici, klasična curina Mickey Mouse pidžamica koja ide uz deku, sve znate, mekano klasična spika. Uglavnom, spremamo se na lagano spavanje, nema nikakvog partijanja danas, nema ničega, trebamo se dobro odmoriti. Nismo ni ja ni Don spavali ovaj tjedan baš najbolje, tako da mislim da će biti malo duža čurkica sutra. A Done, di smo sutra onda na ručku? Sutra smo neka beton hala, vidjet ćemo tamo koji nam se raspava. Mekana spika je to. Najviše svidi, normalno, drugačije ne umemo, jel tako? To je to! Znači, sutra smo na beton hali, malo možda šetnica kroz grad, malo da vidimo Beograd i to, a vidjet ćemo onda što ćemo dalje, bit ćete sa nama. Dobro jutro ekipo, trenutno je subota, 12 popodne, nama je jutro, baci smo malo dužu čorku, ali od jutra smo se primili posla. DJ Don, gejma se Hearthstone, ja sam lagano na svom klasičnom Brawl Starsu, ne smijemo gubiti previše vremena, treba pušat, trenutno matchmaking koji traje malo duže, pošto igra s jednim likom, Jasonom, Karl mu je na 950 trofeja, pušamo mu Karola na 1000 na Siđu, tako da nadam se da ćemo to uloviti, malo chillamo, malo gameamo, čekamo neki doručkić lagani, pojedemo doručkić, obučemo se, jurimo do grada, ekipo, vidimo se u gradu, u BG-u i na ručku. Tražimo neke elitne dućane, di ćemo malo u shopping, ne, ovo nam je sve tu prejeftino, šalim se, ne, malo džiramo po Delti, prvi put sam ovdje. Sad mi se full sviđa, baš izgleda onak full brutalno ovaj shopping centrić. A dobro, to je sve uglavnom sve isto, i u Zagrebu i ovdje i... Kako su mi dobri ljudi, doveli smo ga u shopping centar od celog Beograda, bravo za nas. Najeli smo se, znači, što smo se najeli? Neki sendviči, pomfri, palačinke, neka čuda. Imamo sve robove. Ja sam išao i evo KFC-u. Ni to loše. Ja sam onih krilaca i... Kaj živiri? A Đuka je inače glavni za žene u Beogradu. U cijelom Beogradu. A doslovno u cijelom Beogradu, znači... Bojim se da nam tu ne počnu prilaziti sad kad smo s njim, ali dobro, snaći ćemo se. Nismo djeca. Umemo da se branimo. Da, idemo malo do tehnike, Don kupuje neki gaming miš. Kao gaming miš, a bežični miš. I još ima Hearthstone. Gaming miš za Hearthstone, da. A dobro, ja sam kupio... Vidjet ćemo šta ima da ovo ponude, pa ćemo da vidimo. Ja sam kupio cijeli setup, znači laptop, bolestan laptop, miš, tipkovnica, sluška za Hearthstone. Znači to je bilo cijeli setup za Hearthstone. Ja nisam nikad ništa kupio, sve sam dobro. Hvala mojim sponsorima. Neću kaži posao, ali hvala, ako se pronađe. Čekam i ja te sponzore isto da se jave. Ako ste Đukin sponzori, gledate ovo, javite se, imate mail na opisu kanala. To ja je. Da vidimo Dona kako bira miš. Ne, samo da vidim koji je najskuplji odmah da uzmem. Nemoj me zato vodi Laveka. Da bude neka korist. Lave, a meni se ovo sviđa. A uzet će čale, ajde biraj koji želi. Evo, ovaj doslovno ja imam. G502 Proteus Spectrum, da. Baš taj. Taj mi je savjetovao kolega s posla. Baš taj. Ekipa, ja se ispričavam, propustili smo dio vloga, bili smo... Gdje smo bili, ekipo? Kurve, vada. Seci ono! Ovo je skaliralo brzo. Ovo bagan moram sjeći jer bo mi stric ovo objavil, stari. I ekipo, evo nas u Novom Sadu ispred Srpskog narodnog kazališta. Čekamo Supreme Nexusa, kao što ste vidjeli po naslovu ovog videa. Upoznat ću danas, mislim neću ga vidjeti po prvi put, ali službeno ćemo se prvi put upoznat, tako da čekam ga ovdje, idemo na neki ručkić, malo se ispričat, podružit ovo ono i putujem nazad za Križevce, odnosno za Hrvatsku, tako da vidimo se uskoro sa Supreme Nexusom na nekoj cugici ili na ručku.
I evo nas ekipo, najeli smo se lagano, Supreme izveo na neke palačinkice fine. Razgovara trenutno s jednim fanom, malo iznenađenje lagano za fana. Bilo je baš gro ekipe, došla je tu do nas da se slikaju, ulovili su nas, slikali smo se s nekim ljudima na trgu, onda su nas našli u ovoj palačinkarnici, tako da su nas ulovili, ali ovaj Supreme je stvarno ugostio vrhunski, išli smo na ručak, pojeli smo palačinke, sad je vrijeme da me odveze tamo na bus, čeka me teta, vraćamo se s autom doma, ako stigne možda će biti stream ekipo, nedjelja došlo, danas je nedjelja, vi ovaj video nećete vidjeti do utorka, ali tako mislim da neću stići jer tek sad krećem doma. Tako da se ispričavam već za taj stream koji neću odraditi u nedjelju, ali vjerujte mi, nadoknadit ću vam. Ovaj tjedan sam sad na faksu cijeli, ali onaj idući sam doma, tako da nadoknadit ću vam sa klipovima, nadoknadit ću vam sa live-ovima i hvala vam puno što me podržavate i hvala mom Supremu. Evo i novih fanova koji su došli lagano na slikanje, čao momci! I to je to, vidimo se ekipo uskoro. I evo nas na putu nazad za Križevce nakon 3 prekrasna dana u Beogradu, pa u Kragujevcu, pa u Novom Sadu. Kao što ste vidjeli, upoznao sam Supreme Nexusa. Doduše nismo imali previše vremena skupa, ja sam jurio nazad, on također ima nekih obaveza, tako da smo išli na ručkić, pojeli neke palačinkice, slikali se malo u Novom Sadu sa nekim fanovima, tako da hvala vam što ste došli tamo. I to bi bilo sve u ovom videu, ja se nadam da ste uživali, ako jeste, lajkajte video, bacite taj subscribe, a mi ekipo se vidimo u idućem klipu. Pozdrav! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine.